lokhu sinqamla amazwe sinqamla igodi ngenxa nje yokufuna ulwazi ngoba ke ulwazi olujulile liyahanjelwa ngenza kwethu so nathi sithenja size la eMpumalanga kodokotela CM Lekhuleni ukubheka futhi ulwazi olubalekile olungakusiza kakhulukazi uma umuntu osaphusha kakhulu kwezamabhizinisi umuntu ophushayo eyintweni ezithinta imali. Dokotela kunjani? Ngiyaphila msakazi ngibingelele nabathandi bayo le channel ngithi okungenzeki ebantwini kuyenzeka uProfessor CM Lekhuleni ngihlezi la ngihlezi khona enkangala esigodini sami ngilindile nje. Ithwalo angifuna la sibheke. Isithwalo sisiza umuntu okubhizinisi noma siyamsiza nosebenzayo. Isithwalo msakazi sisiza wonke umuntu. Okubhizinisi ongeke kubhizinisi so siyamsiza umuntu. So lo ngeke kubhizinisi yena simsiza ukuthi bamkhuphulele imali emsebenzini la siyosebenza khona noma simsiza kanjani? Angikuzwa? Sisho lo ongenali business osebenzayo sena simsiza ukuthi bamkhuphulele umholo la sebenza khona. Yes ukhona into esithi thina iphakamisa umuntu. Asithi umuntu izinto lezi zihluka kanje. Kunomuntu osebenza general work. Siyakwazi umthathe nathola iposition ebusupervise. Kunomuntu othi professor ngine problem ukuthi ngila ku supervise but ama position afike wendlula. Uyangizwisisa noma ngiapply mina balanda usimangela bazomfaka mangithi ngiapply bathatha usipho but yimi ngazi umsebenzi siyakwazi naye ngizithathe simbeke la kunesithatha umuntu othi ngiyimanager sengifuna ukuba idirector ngifuna ukuba iCEO kanjalo zikhona ithwala ezinjalo ziyamlekelela abantu abanjalo wonke umuntu osebenzayo. Asibheke la isithwalo sezinhlanya sinokubona nje abantu bekhipha ama gift benikeza abantu edrobheni ngathi laba abashayela eGradini abayigulela ngengqondo. So isithwalo ezinjalo ikhona into eyisithwalo ethinta nje inhlanya. Yebo bhuti angisho manje uyazi inhlanya inenhlanhla angisho asayenzi lezi izinto noma isangeni kwezinye inkonzo ufithi umuntu ohlambulukile uhlambulukile so the more amnika le mali ahlekelela ajabula le nhlanya ekhaya iyangena emabhizinisini iyangena. So isithwalo sezinhlanya unaso hayi bhuti nginaso sezinhlanya ayikhona bakhona abanye abaphilela ekhaya ngengibasho ngamagama kodwa basiphethe nabo mase ngikhuluma ngayo uyasho ukuthi avele umkhulu uqinisile. Uma unalesithwalo into yakho nje wena ukuthi unakekela inhlanya phela i-sacrifice yakho imnandi nje yiyo leyo. Uma kuthiwa la kulesithwalo sezinhlanya sikhuluma nge-sacrifice that's the sacrifice you must do. You failing to do so iyahamba lento. So mangusithatha lesithwalo lesi ke umuntu ungeze kuyasifuna njengamanje yina afuna yenze umefika kuwe noma uza nani uma ezothatha lesi sithwalo kuwe. Isithwalo lesi msakazi wami asidurile nokudura si45,000 umuntu mayiza kimi uza ne20 umaza nale 20 ngifike ngimsebenze bese okuningi kujulile ukuthi angeke ngikukhulume live uzofuna umuntu angithinte bese ngiyamtshela ngoba singikhathele msakazi ngizokhuluma ngesithwalo sehlanya bese umunye naye uhamba interview ngesithwalo sehlanya bese athatha ngendlela ngisenza ngayo bese athi nami ngiyenza kanje ngoba sesiyathwalisa sonke madoda injalo. So njobe sesithathi esezosithatha ke lesithwalo ezalo 20,000 isithatha the only thing uthi i-sacrifice ukuthi inakekele inhlanya. So akukho kunye mhlawumbe ngaba lesithwala sibi na umthelelo mhlawumbe emndenini wakhe ukuthi mhlawumbe kuba khona umthelelo ongemuhle mhlawumbe ngabe umndeni ngabe ingane ngabe unkosikazi abathinteki labo bantu. Cha into engiyenzayo mina ngiyithi umuntu kumele malanda into ayihluphe yena because laba abantu laba basemaceleni ubabalayo abazanga abantu bafuna isithwala if bebashilo bebazoza bonke boyifamily ukuthi sifuna ukuthwala and then imnandi into uma ngabe uyenza uyenzela wena ihluphe wena my destroyer wena sengiyenza nje umzekela ngisho ukuthi izomdestroy umuntu
kodwa lesithwala esikhuluma ngaso asikwenzi asiphonyi asenzini uma usuka la ekhaya i-waiting period is 7 days izinto ziyaqala ziyapanyaza masiqala ukupanyaza nawe wenza njalo phela uyahamba uyapha but ungazivisi ebantwini ukuthi uwe phela umuntu oyenza lento so ngifuna ukubheka la futhi wena prof kukhona abantu othothi banemali kodwa bawupha umndeni imali uyahlupheka into eyinqaba umndeni wakhe lesi sithwalo lesi uyakwazi yini ukuthi uma usithathile ungawupha umndeni wakhe imali noma hayi uphi inhlanya vele laba lakhaba vele bahluphekeke bona ulokuphi inhlanya nje izinto ezinhle kuba kanjani lapho msakaze ngangithi ezinye izinto sezijule kakhulu izifuna mina nalo muntu mara lesehlanya akugcwalanga ngalendlela ungibuza ngayo ukuthi umndeni ungahlupheka uma ungahle uhlangabezana nalento le ngizokutshela iqiniso namhlanje umuntu usuka nama boys ama boys abafuni anomona kufuna kube uwena wedwa ucebayo uphila kahle and futhi la ma boys lawo asuka ehluke ngenye indlela ngisho ukuthi uthethela ama boys wena kwaba nomuntu ohamba emndenini so akafuni ke lo muntu mina iqiniso ngiyalithanda futhi alidla umuntu ngizwile so lokuthi ungaphi lokuthi uthola ukuthi umuntu ucebe yedwa uyohamba ngemoto ezinkulu la bonke bahamba ngenqabuli suke kwashona umuntu so lesi sidalo lo muntu owashona bese iba nalokuthi ngoba kwafamina kuze lo muntu abe nemali abese akasafuni nale mali lesi kodwa seyinhlanya ngoba usukuphale nalakha uyakwazi futhi ukupha uyakwazi ubaphakamisa uma ungabaphakamisa ugreedy kodwa into engitshelayo ayingabeli umuntu ukuthi uphilisa wonke umuntu that's why ngithi mina the purpose ukuthwala mina mangasuka basho ngiyokuthwala manje bazi ngingathwalelana ukuthi abantu basekhaya babe kahle nethi ngokuthi ngiyathwalisa mina angikwazi ukuzithwesa mina but now mawufika ubheke uyabona ukuthi no le ndoda inayo lento esikhuluma ngayo so lesithwalo lesi seyinhlanya singathathwa nawo umuntu ongumfundisi umuntu onebandla umuntu osebenzayo umuntu osebhizinisini wonke umuntu angasithatha msakazi mawusakhuluma njalo uma ungabheka abaningi manje bayenza ama food parcel bayenza ama give back to the community they do such things ebantwini abaswelile ngoba lento ifuna kujabula abakwenzi ngoba labafundisi uJesu uthini no yilento suke ngampha yona lo mfundisi lo bafika abafundisi like I'm sure na 720 abantu abafundisi abathi praise the Lord yes angikhuluma angiphuphi futhi angithini uma ufuna nje ngelinye ilanga sengifuna ukuba la khona abanye abakhuluma kakhulu ngizokubiza ngithi awukuvele nje necamera uyihide lapha uzobona bangena enye ibeke lapha endumbeni yami uzomzathi hayi banela man lamalanga nethi abasawi kahle ngifuna ukugcwalisela amandla ukuthi manje isaka ligcwala manje okay ukuthi bakhona labazothatha lento ukuthi nje meyithi fire bawa abantu bakhipha imali mabaqeda ukukhipha imali kune certain time ukufuna hamba thenga izinto ayozipha abantu abahluphekile akabaphi ngoba uyafunda bagreed labafundisi unganetha izulu MC wasebandleni andlula izulu wathi anginga lapho uyakhona mara imvula kuhlala ukuthatha kubeke egarage abasila la so manje labantu laba o-sacrifice ngabo bapha lama food parcels ngiyafuna ukuthola nje sesiphethe ungihlebele ayikho inhlanhla ethatheka kulabo bantu laba mangithi nje mina ngithathele isithwalo lesi ngipha ama food parcel lezalukwazi or ngipha ama food parcel abantu nabathile ang extract yini inhlanhla kubo mhlobo ukuthi bona basale bengokhangezile empilweni yabo yonke because mina ngiyabakhangeza vele is there anything esingayibheka lapho but wami angifuni ukukucambela manga ngabona uma umuntu ayenza into yokupha abantu kunomuntu ophayo asithi njengawe ne channel yakho
ningasho nithi ithi sinikele ababukeli bethu into madawuna lutho nethi ngokuthi uyabona channel yakhula abantu baya support sokuthi ngama1000 lawo uphe labo bantu labo akunabungozi lapho kodwa into engifuna ukukutshela yona if umuntu unesithwalo ubona umndeni wakhe uhlupheka bese yena akwazi ukunikeza abantu abahluphekayo imali ukwazi ukuthi uthebula leza inhlanhla zalabantu ukuthi akwazi ungizwile mara it's not all of them ngama food give back to the community whatsoever abanye ikakhulukazi laba bangaphi lamakhaya abo la lo mbona ukuthi ubaba wakho umbashile umama wakho washona abantwana bakibo abanalutho but yena uhamba ngamajakho uhamba ngayo yonke lento mawufike labo babakhe amzala ahlala khona uhlulekile but uyakhela abanye izindlu but ubabakho umzala engqingqingqi akana ngisho nebhayisikili so asiphetheke so vezile ubuhle balesi sithwalo sezinhlanya umuntu mesifuna uthi siwumali 45000 uza nemali yokulingana 20,000 uthi imphumela yakho iqala ubonakala after 7 days so engaqala uma ngenze lo 7 days uphele angawuboni umehluko uyakwazi ukubuya kuwe futhi nginyanga mina engabaleki uyabona la ngisihleli khona la angicashanga abangaziyo maybe babukela kuyo le channel bayasho ukuthi uprof if into ingalunganga uyasibiza ukuthi buyani madoda sizolungisa awubuyi namali ungathi sengiyithatha apha enye imali futhi cha ubuyi namali uyafika sihlale phansi sibuke ukuthi kanti siphazanyiswe yini bese silungiswa hamba uyophila Siyabonga ke mbukeli udokotela uprofessor CM Lekhuleni la enkangala promo spread la khona nesifundazwe ngeMpumalanga the place of the rising sun besibheka nje udaba lesithwalo seyinhlanya la khona nje wena okwenzayo ukuthi ube umuntu onomusa ube umuntu onobubele kubantu abazinhlanya abantu abahluphekayo ubaphe uma usuthathele isithwalo uphabona akukho kubo okwenzakala kubo kodwa nje ukubapha bese lengilosi noma lesi sidalo esikupha lenhlanhla sikwazi ukuthokoza silethe kakhulu inhlanhla so ungamthinta ke udokotela uma ukuthi nawe unesifiso sokwazi kabanzi ukuthi into ejulile ungeza naye nifike nixoxe inamba yona le ithathu isebenzise ungamWhatsApp ungamfonela sengakhulu stay blessed siyabonga dokotela ngiyabonga mfowethu see you on the next episode inkosi inibusise Kulela boyo Jesu